Doctor, Pewati Winyiba, Dr. Caesar. Oh, thank you. Thanks. I just want to do you like mouth get when you are teen, Shandek. Kita wabe kede. Iwango, Shandek. What you can't get panel is my meal, Jolly, my put donya, and a Omera Caesar for Blake, Julie. Fire, sorry, leave it up. Word Fred Ngomokwe, Julie. Fred, win you. Kajol, Reverend Dr. Alfred Banya Makone and Bill of Kedwa. Yeah, boy. Yeah. Jolo Bene, Mego, Lady Grace, Lady Mego, Rose K, La Mego Lady Grace. Kajolo, the deep Paul Kilama. Yeah. Team one, what you can nail Tic Pire Tek, look, me, Locaden Remo. Locaden Remo Uganda ni kibikuweroge inirwe a def medu ambitiel ni kiker kimo pien ene ni ma kinero kegen aru bilo many ye namugongo Bulu over 100 years ago Mahane Comenum, Parampo, and Kinelwinian the deck. She don't queer a bit in the deck, Madame Bichette. Kedim Wahani, go and Mamir Timim Namugoni, Gamento Gal, Pen, Tuotier Maratmanda, Marconi, the white Cadoc Tuodo, Unyao, Kerutor, she go on the poverty, and no, again, what maybe may queer on a yamo. American Jack, okay, Nano, see, Magicaro, the Queen Locaden Remo, my Fong Mill, what wing don't see me, where couldn't do, which seemed, you know, meal were logging. And I put it Reverend Dr. Alfred Mitchell, and we're going theme Jamie, bridging abundance and need through faith, youth, and integral ecology. You know, I'm coming on good come. Look, money, abundance, charity, and Kagon, you need 11 to the tech. Can be here and you mark a children, you material and you child of abundance, child there. Catchamu cherry, she don't care of chami there. More than there's abundance of food. At time a children you left Swahili, Paul Swahili. Swahili wati nyingi nyo mingi ami yao ukadikede ni lo ni mafuta mingi but lo there was abundance so well and mira manene ite kinme ni ye kaka lo pe Biruma watching in London, meet Madrid Marbami, the main Pire Tek new obey Madame the year, look my spiritual life. About me, no Jim Paul, mother. Maluo when in bin Kachame, you know, bin Kacham, you don't get a Kacham, you don't in the 11 Lamaka can no don't pay to then only jam no take a look at jam or the word pay lemon it took a jam or don't jam the comedy man any kitty nail kid don't she phone mobile why you been need look my years was coming
Lonyo, Pobil, abandon Pobil, Lonyo, Kakan, and Ento, near one new, the poor penny near Villa Lonyo, Kawak Day, poor is much richer than that. Anywhere, one name Raban is a source of abandon. Don't look, point by is my TGD. Why do you mean? I'm come that he might have life and that he might have it more abundantly. So, and he look many years community and loan your tea year, dog it, get away with more tea year. Now, get away, you know, I don't know, being a chamit in a table per word. You don't pay a lemon can. It took porridge, charm of my deck. You know, Kidare and Kakawatini abundance, Doc Mir Benobed, me, and a bit Kima, a twinny, Pian, Kiwani, Ma, Pire Tek, keep a long many year, Belchal, Gin mother to the same, Ma, Ruba, Ma, the worry, you don't care what don't a come, look, Messi man ma bene, Chimo area mamir manene watiri ma watiri ni kanen kong maneno kinango ma Pire Tek kedi bidong itie kang wa lok pe chen ka mi chen ma pol pe dang ni lanya mi nen kinango Pire Tek ma mi ana ti kinango ma messe total ene mi iket chen ni kidong ka rubao mi ni ni chi be lat te do ke be ma ki doctor twal mi ne ni mi be ne ki dana mo kene e ko ni dana mo kene be kele mon way be generous to twale e be chalo le put kaliel we dano nen mi matim to twale me mi no hope kilo tero mateno akamba do bale to twale to bring beauty from the ashes. Scripture money Matthew Isaiah chapter 61 verse 3. Mawajini beauty can come out of the ashes. Monum jimma robam to erte meneka ti you kilonyo ma check it my bad don lo man to bil pe wana churi ken piano akibot kanija Pire Tek ni wati kachiel one no Uganda when kidong Africa long pen Locaden Remo la nen wa Chadawan Africans mir wati command kidong ka we command mir no me Bulu tal bot Alfred pen and mir med Locaden yeah and Doc Ben mir log maturicum Bulu Alfred Beh, apoio yele metemo gine nyango wapi muoj man thim me kwe palo cha dendemu pi mwaka ni eni mwaka ki binu ki thim papat ada lucha den remo ki nego ge pi ni ye ge pi dini ge neno ni eni ka dok neno ni gina neno adek me June me dwe me abichiel ma kichimo ni ubed neno me kwe rogena gi
to gini en ki chimo pian en nena chel eno ni e ki nego gen maduong loyo dumuro ento ne ke come uter mwaka rio chake I mwaka aliba cheli mia boro ki piara boro wi abich ni owa mwaka aliba cheli mia boro ki piara boro wi abiro ikina eno ni kibeda nekugi ento en ki chimo pian eno ni neno ma inamugongo kama kumbe di ki kwergi yene ki kelo gi na duong chiki tuki nekugi ogene la wa chelo gen gubedo ludini piario wi adek gubedo ludini me Anglican nyo cheme piario wi ario ubedo Katoli ento kai ribu Bishop James Huntington makinego Bishop Anglican Bishop ma bino through Busoga en bekar kana ke kero nye ye chi no ni Anglican no te piario wi angwen ki kai medo Locaden Remo matung bot wa ma Daudi gende jildo ikumpa Katoli ni pian kunyone ka kitika kwero ge nyingi ma ki wero ni ki meri ye pa Daudi ki jildo ento neno me kwe pa Daudi ki jildo gi kuma tiegi ne Oktoba neno de piario ento ikwe mano ki timo ni inamugongo ni nyingi be ki gine ki kero en iwe mano ki wero I lega ma ki luoni litany of the saints ni Daudi gende jildo no nyingi tie ye chinoni ka imedi kum Katoli piario we rio ni no gen weng piario we ngwen pa Katoli piario ngwen chi kari chimo ni pa Katoli nyo pa cheme gen weng ki gine kinego gi pini ye gi pikit bejo gi mano gi tie kwede mano gi dek loga tata mano gi tie ki tiu ki loga ti maka ki wani ribe ikin dano ma gen gi tie la nyut me ribe umior bet kit mano gen gunyuru kwede kwa ma gine kwa ma be chidong ada kita dakta ini temo gonyo ni muoch me mwaka ni tika penyo ni waromo tich ki jami matie mabup mala chwejo miwa ni ning me konyo joma pe ki gine ki jami chingi kidong kai kero eno ni jami mabup ma kimini wa inoni lok me bulu wa pol ki bulu be chi bulu ma kimini wa mabup giromo konyo wa igina kuma inoni ning ki bene jemi mogo mala chwejo mine wa kachalo tung bot wa wana choli ngom malachi matima bupi umiero dan umiero jo kena yo gaga iye ke jo bet me konyo dano mano gitie ki gine ke pegitie ki gimo chingi ma miero ki wek gina kumeno ukonygi chidong ka waneno wadoki kum Locaden Remo la nyura ngo ma Locaden Remo guweki wa ikum lokman ngo ma nyuru ni pian Locaden Remo ni polgi gubedo gine bulu guweki wa la nyura ngo metij matek ki tij ki jemi mano la chwej omini wa ia choli chan tie ento wa tie ki lonyo maduong gwok pe bromo bedo lonyo me chene ento kita wajo ni lonyo maduong ni aye ngom wa ki kabedo murumu wa watie bene kita wajo ni ki bulu mapol ento bulu magi waromo nyuto bot gi yo me tich ki lonyo ma watie kwede ni ning mer ariyo ngom ki bulu me adek watie ki dini tie matek nada
ya chole Chiento dini magani gibi konyo ribu bulu nining wek guti ki jemi mabop mala chwejo mine wani pian dini pe miero bedo ane ot lega ke kan miero gin mabene ini romo tich me konyo kit kuoni ki kuo pa dano ma dog pajuwu kon waneno puonj malo cha den remo puonj wa kwede ikum lok man ana neni puonj malo cha den remo puonj wa kwede yeni dini unyoni ye peki romo poko ne ki kum kit me kuo pa dano kit me tich me konyo bedo be pa dano ki atika ne tich ki ngom ya chole ngom pe lonyo keken pe gine pe lim keken ento alama manyuru be bedo wa dok bene nyuru ni po wa nyuru te kwar wa kit me kwo wa machalo gine machala choli nyo kita mon wajo ni heritage enu keken bene lonyo neno eno ka waneno kunyoni bulu tie ki peko me donyi tich ki ngom ngej peke pi kar ma lach ma dano bedo i kam weko kit ngecha kumeno gino rwenyo lucha den remo poi wiwa ni deyo me bedo dano aki kum dini keken ko ento ikum tich bene ikina en tich ki ngom eno lucha den remo weng uno bulu malo tich matek gin ana choyo gimana chwalo board panel members ma uneno beni lucha den remo makeluoni Adolfo Ludigo Mukasa kichimo ni ena ye lawi nyo patron megin palupu pa farmers menyutu kidiro manolo cha den remo tie kwede pe me puonyo dini keken ento me tich eno bene kwako pu kawa iduogo bot wa tung malo me Uganda ya choli lucha den remo wa Daudi gine Gildo Daudi okelo gine Gildo erwa gubedo la nyut ni bulu kilok me dini ki tich rwate doko miero pe obed gin me achaya Daudi gin ki Gildo gu kwoi kin dano gu kwoi kin lutedero Chinoni kimini gi gine sorry kimini gi karma ke chwalo gi magotieko puonj ki chwalo gi kin gang ka puonyo lutino bulu luwotgi chinoni udiko kago gigoyo bul meluongo bulu luwotgi wek gubin gina ino dong gipuonyo gi gina no giluongo ni loko diko nyo catechism kiluongo ni catechismo catechism me loko diko meno joma tika yube megin me mako batismo maput cheng poliate gi ket Daudi gine jilo gi chiri idog poro ka pu luwot gini bene gi chiri gine idog pajo gi ka konyo pu idog pajo utieno dok manodong pu tum gi goyo dok bul lutino pe chiro kamare kin gang ingo gini gibino dok gichoke doke gichako dok gine lok me puonj me loko tieno ki kine ka e chiro kumbedi
e shrine pa Daudi gina jildo kama no gen gina ge gora ye bene bu choro mano kama gen ge bere ye ka don ke tie gina ka ywe wi no ge tie ka chwe gina ka chwe choro meno nyuru ni ti pa Bulu no peme bedu kikit kwo marach eni ento bedu kikwo ma dini tie ye ento bene konyo tich idok pajo bene tie ki yweyo wich yo ma gene yo mupore bene tie chi en ni nyuti wani la nyut pa Locaden Remo tie manyuru ni Tic Pire Tek ento omier pe wich gine omier pe wich wili ye gina da mir waje ni chidong gina dong meta ye la nyut dok puony ma meta ma da ye ni kare man ma pod Bulu lok me ngom pa gi ng'eyo tich me pu dong gin ma gibo kwede aneno gimone ma kikero i forum na nen ma dong wano pol kare dong kichayo Bulu ni lo mero gi ng'o gini mero en bino pien kit kwo wa machala chole ubalego pi kit ma kit gine kidiwa kede kar me kamp cha ento kumbedi umier ki yelle me ilu ne malo ikar ma ki wiro Daudi gini jildo me dogo Locaden Remo wano chiro ye rom ginu miyo ke ruyo wini enu ay kar ma no dong lok me lweny tika pie Uganda chi Pope John Paul me ario uneno ni lutino ario enu ni gin lutino ma gubi bedo la nyut maber pien lutino kinywaro gi kar me lweny ki lok me abduction gi ng'o gi ka kinyuru ni lutino acholi tie ario ma gin Locaden Remo ma gubedo ki kwo maber en ni romo bedo la nyut maber wek umi Bulu ma giti ka ki peko gugine gunen ni bedo Bulu pe kit tim ma ki bedo ka diwa me timo neni ento Bulu ya choli no tie Bulu ma bene wilobo weng gi woro dok bene dini bene gine woro enri no mier bed la nyut ma pier tekada wek okony Bulu wa i acholi pu ya choli pe omier kinen ni tich pa jo ma udong chen kita ki wajo ni backwards ni ento tich pa jo ma nena nyim jo ma tie ki diro dok ki kero me rocho kwo gi kita wajo ni Locaden Remo be gubedo la nyut me kit maber kit me kwo iyo ma ti chi dong lok eni dong ng'o ma mier watimu amir dok ilok ma aporo itwu ichi adek mukaro ma luka ki gin ma bejo ma neno i wan luo TV me neno apara bungwen me dwe ni la dit mo ma geluo ni Alfred Kidega en tie agricultural engineer maloyo di rome pu ki tich ki ng'om ubedo ka puonyo dano ya moro wajo ni ubedo wajo me ni ng'om ma acholi gine be ma da dano miero gutike ki kero ma gitie kede pu ma kelo lim pe miro eka piero abich kadi eka manonok luko kita no ini tiyo kwede chigen gitie ki tam me chako puonyo dano wek gu bet ki diro en me tich ki ng'om yo ma kumeno man puonj maber ma da ma Bulu wa ka dano ma kit man romo puonyo gi ki diro magi bedo be
puonj me ariyo en ni awinjo maber ki program eno ni ayen lok pa Robert Scott la pu ma ng'ene ma da ipur pot dek i Amoro. En owacho ni gin gimiro loko Amoro bed center nyo kapuonje me pu. Kapuonje me pu ma dog gai ke romo puonjo gi iye. Lutino kwan ke romo puonjo iye. Bulu ma no tich gi dong pe ke romo puonjo gi iye. Ki bene bulu ma dugu ki i kwan chalo ma no gitie gi kwan wako ka gudugu pajo. Uwe mier bene ki puonj gi ki unen gin me pu. Pien diki maja kari ino tiji office ngoge. Umier na ing'e gine lok me pu. Man duju jo ma gitie ka neno nyim pa bulu ka guribu doggi wek ki chalo lu puonjo dini pastors padi wek gulok leba chiel me puonjo bulu ka guchir ot lega umior ki puonj gi beni lega ke ken lega be ento pedong gik ki lega umior ka itie paju ikony gine ikony dog paju ki lok me pu puonj me adek ma giko kweda ye ma winyo ki program ni ni lok pa jalmon gilwoni Rachidi o yet chairman me LC me adek me lamogi en wa lok mabe mada ni gin lo tela ma gi yer gi manyen ni gi miti gi chak wot dog gang ki dog gang me yar lok ni pu be dok umedo ni ka elopi pu pe man kwako gwako le peto yat me bow peto yat manyige ma kichamo dano weng miro cham dakta miro cham wa ni dakta miro cham loya miro cham dano weng miro cham chi dong mir ginen lupu ni gina edong daktari ma gina ma pi gi tek pian gi piro dano weng chi da gigo ni lo diru mogo do ikin gang dong gitie kitam mabejo miro ki kube kilo diru magi gen bene gu kube kilo diru ikin gi kilo diru dini me yaro lok man wek la nyut ma Locaden Remo unyuru ni tich ki ngoma tira ne pu pegin ma poke ki ni ye pien man miyo kero miyo kwa mabe ya nyim ma rwata ki kit me yubu kwa me tibu wa ki kwa me ni ye ki kwa me bedu mabe kin dano ana poyo Wa poi to twa Fred lok mai ni aro. I don't know pia wigel di. Lo dico. Anna nge lo tieno ba ange ne put the down wigel. Kai wai lo tieno or any catechism make point tieno. But it's a very good example. By any means, lo dico benotie. Yang mi chao ke de ka dong mi chere poro. I don't know. I just tell me about me. You need get on my mirror. Get my baby, mother. And I mean, maybe me kupu. Pian do tian ko de ni mao. Yi ko dong. Ki dong ya do get dong ka kenyo dong. In dong. They take we dong from there on. I don't know if there will be a follow-up. I don't know. Bulu ke chak po nyoge ilokom lem chon. Te lem Pire Tek. Doggy, mi ni chak jogo ne. Chon. I mean me chal example mag wong nyo pe Pire Tek gang to twal. Bolwakan Latin nge ni kaino mga parabero mir de a non driving license. Chipping on Latin chak po chak jogo chen ne chon. Kau no pocket money mo man no would you go
Carmeno mwa para bero no don't take a chen manamu jingo ne ni and ni akero we are non driving licenses kakol nung cher e bang pa mom and dad ni unok ko nya pen mega da ren no don't work don't ke chure we are non driving lessons muru jim man kagetimu bel chalo pon dog bene yabu yo pien ka ko latin no driving licenses teach venenent kakenyo enero dog nutino miro upon ni kai tigi chenne e bi chenne chu pede i tugi yar chenne o miro nen gina ngoma na miro dog gina ngoma pere te gina nena wajne keri be tigi machi la miro nen ni kero chenne ko gina pere te keri be tigi chenne manok e wajne gina ngoma miro to wale gina ngoma pere te any ket e chenne kidong jogo chenne pere te kai kero keri manok nok olu joge jamen eni ke chak ponyo te no chon ke ponyo te mene you may we pay bit kabala chenne nge you tedu keri be la chenne cho be ko tedu keri be ya chuli ke chayo cho ma belga tedu endo eno skill ma pere tek mada pen kai ni chet dong e beda we lu cham ki hotel chikoni chil lanyo pen hotel pege bitina tena ba itu ngol lu ben wel muramon chikon no chen new lanyo kilo mi be ki skill metedo we et will cham no ini men ko ni ite do en I wel mo porne cham en do twer Nino ma laj dok ma loy man mai no will ki hotel ni I'm kind of made a command okay I'm here being about muse Paul Kelama e tigi la game kum lo pa nyo la med mo poi gana mina kare I topic ani atamni ma mira lori polle dikon banya covering ma pol manda ikit lokum gana Uganda matters I made a we man no can ni Uganda matters kit ma history wajo kere ni utime kar pa ike pa kabara mwanga mario ane ubinu ye pien kuru no titi twali kindi Christianity Islam and where ogena berma ba no patie kishero ke pero kabara ke lok goba ngogeni wero gena ukere neko Christians ama tinma dikon banya wa kere Anglicans beru piare we dead Catholics beru piare we rio mukwa ko in 1985 ti nero gena nero danar matters rio sorry 1986 sorry 85 nero matters rio 1885 you mean 1885 yeah 1885 kinero matters rio ma Charles Lwanga gen ki Joseph gena Mukasa Balikudembe kala chendoke Mwagamulo kora 1886 in May wait a minute 1886 and I don't know Pierre Rio June the 3rd and no me want to June the 3rd and I don't care and I mean you know make queer kerengo chadendra ma Uganda piani ni no nek do nek ma duong mada
Pierre Rio Magawange, 3rd of June 1886. We are Berka will, sorry. Ngeno, kit system tradition for Catholic Church chikere. In 1934, Pope Pius XI, umiri ginmakiloni beatification. Beatification ane kong stage mukwa mapia doko saint, full saint. Kit mamewa Gilde Rock Daudu Kelo, it is beatification di 2002, Majikon Banya Wajo Anbena American Danmuchere Rome, in Yenuni. Menok stage 1, stage 2, I don't be full sainthood. Ma Gilde Rock Daudu Kelo Pia Oye. And so matters Pierre Wero and a donkey would have full saint in the Parabor May October 1964. Ma gina Pope Paul VI annual meaning canonization. Ma don't get good on Elispa saints throughout the world. In the death of June, the entire Catholic Church all over the world, the Quero, whether in Japan, in China, in Russia, wherever the Catholic Church is, the Quero and the Chilean. Menu Girumeka ka Tungana, Uganda Matters, Matung Buganda. I think my deacon Benowajo, Jill Rag Daudu Kelo, Bedong in Uganda Matters, Pierre when Matung Bokatoni. Jill Rag and Uberu Gena. Jill Rag and Uberu La Paira. Gena Uberu. Better you're born. Daudu Kelo. Sorry, it's the other way around, isn't it? Daudi, what am I doing? Jill Rowan, yeah, Daudu Kelo, yes, the two. Daudu Kelo per la Paera, che Jill Rowan per la Bon. Ma again, che ne confusion, che lo no, per tie, I paimol, daga no tie ma di tutual, ma wero la kiri ruot paimol, yabulwen ma pol tutual. Donc, uno che tu yo kidgum, la kiri. Si do, ki lego ki buj, ki pekamon no ti gang kong mire o gang. Si bena da colonial government, ugonyo gi udok gang. Ma udok gang kuja, dok guno ni pekotie. Ma peko ni yene, roram gina met, me gina, me lera paluo, unero dano kenyo. Si dong, la kiri ki dong peko dok, I buj. Dongo kwa me chera yinyo, le mon ki gina, ilu dugu, Ethiopia. Giringi kuno ki dugu, chien, kilo dugu dong, en dong ki chero gang pa met, yabulweng. Piana met kong, ma kabona, sorry, DJ mo kwa ma kidgum, postal wave, ma kilone buona gwanoni. Ena yo cherchi, wachi, ke me gana, me paimol, ubedok te ke me lera paluo. Kun lera paluo, paimol dit no lo lera paluo. Ike no berutie wagmone, berutie ma dit tutual, ikin ruot paimol, amet, gin ki ruot gana, ruot, amet me lera paluo, ki ruot me paimol, uwero luenyo berutie kin ki matek tutual. En lueny madong inu madong kelo kele Locaden Remo me Uganda Gilde Rock Daudu Kelo ubere gena October eno wero bene ki kwero gene October ne lueny madir uberu
luenyo tero ne pai molo no gu jemo ne gen gibi luenyo ma loyo geno jono mogi piano winye ni la mogi 1911 gu jeme kom British gu luenyo kom British chidong ruột pai molo wa gen nong gibi luenyo ma loyo jola mogi si megini no pori dua dek jalo pala mogi megini ni na dek luenyo tumo and gena la dit moñ me gena pai mol ke ngoko chelo nego che gena ki kongo rio gena la kiri ki kongo rio ki jomo kene la chen ki bi ki mako gi ki kelo ki pian gena che nego gena sa den remo ki nego kongi jil wa gena nego Daudu kelo yati irwa no pula ten no kimit ki wege ete rawa dong en pene dong tuaro ene to chalo gena chalo Daudu kelo la chen janu cherchi ne gena jilli rwao en dong lok o bot DG no dong che Aston Warner postal way dong no pere en DG chalo monye mon pagamente ma kaka ma pol bertie pa jule bertie gena bena la bon bena bertie pa yera ki gena ki pa de ku konyo colonial government me lwenyi kom kom gena la kidi inge eno pa jule ono tie gena ruot gena ruot gena pa jule no ruot nga ugaba la buo ruot ugaba la buo ene won gena pilipo don agaba la buo colonial government poye kama lwenyi tum mi kimi yere woro magiluone gena oh sorry yeah silwenyi yeno ni gena gi dong jomo kene ma ki mako gi en mo kene ki de gi kit gum ni na par bor en me due me November sorry yeah sorry the interruption chim do ngol lew chi ni na par bor ni no ne dwenyu u germada ki ne ko rano maron piera de ku ya bor polelu beru pai mol na loka chel ma kilone Francisco ne ga ye bene manyor la loka no tiga lwenyi tung bot gamente ti achule chel so kitung bot gamente dano maron rio gutoye lwenyi ikar chane dano no wel dano put no dano machal pier 38 people no duong ma pawache la kiri gidong la chien kichero gi mako gi karma no gorio te gora kwang mako gidong kikelo gi kide gi kidgum publicly ane lok me sadan ro matung botwa wana chuli ober kumano atamni amere kan Reverend Deacon Banyo Tiakulok amapola apoyo Ana poi mada Paul dawe ini man ngej matut kita bisa den maturi urwati kita oke ana miro kong stretching ana no dong apana dong primary karma Paul the 6th ubino in Uganda and I think it was in 1969 go Alfred Pope Paul the 6th ubino 69 or 68 I think it's 69.
69, yeah. Yes, Karma, Papa Bino. No, but yeah. That way. One no was here, Kampala, can no more. Look at them. Damn, no, Ngala, don't. Then, and being dedicating the Uganda Mata Shrine, mono, or Pino me a chill man of work, okay? You know the down upon young Benny. Then count down on the young. What chill will look at dedicating shrine. Some matters. Penny was set an end mono. Mono had a mount of a chair. Pino Mario came here death. And you were down to get 2 only what chill Kampala. Man, chill. One ma popo the 6 of being okay. Madam was Kampala ento affects the whole church worldwide. Ni annually a do 10. Doctor, you're muted. You're muted. Doctor, you're muted. Doctor, Did you miss? Oh, sorry. I do apologize. Paul, with anything of what I said? Oh no, I've got to repeat everything now. No, the last one, the last few minutes. Oh, the last thing. 1 minute. Kamadano no when you need to be real bishop. Parashin. Bishop me Barara, Port Potol, Oima, Lera, Tororo, Jinja, Kabasaka. Dano tuaredum magu il pecolori. Lori mo che can bacer campana no down TV. Lo mengala mo no giwai le bacer canano mo do o cato dong. Then those were very significant changes. You know what I mean? Kapapa do waji Kampala near New Lady Hotel, Tunisia. That applies to worldwide. Applies to Brazil, applies to Congo, and applies to Korea. And let's give credit to Uganda Matters because that Kidong Dwani Ule Kilebu. Then after that time, no Wale Latin, I don't be like a major. Now no where major or where Latin. Don't ask me if I understood what it was, but where by heart, you know. Edo Obilki Beside do Ule Kilebu. But what you no don't get a Kiangir no don't give you Kiangir in 67. You know don't end me don't don't hear an inside no don't get out on show a way you later on mana we like a don't meet mama to in fact when I Karma got me the well Latin no. It was nice, but it was much nicer. So that was the message I Kampala, my Paul Tero, which applies to the whole church worldwide. You Lake Kilebu and you little tell Kanija. And that changed the things. Credit to Uganda Matters. Part of the message of abundance, you know, Robana, enemy abundance. So rightfully, come to celebrate me, Jimmy, Captiedo, Mir, what tea, Kedi, Mopore, where who call Bulu, Kid of Mir, well, walk, you know, but walk the environment, you know. Okay. I got what to go with you. Rod? No, it's not there. Okay. I'm here to be on board, nigga. My put Rod Pale Bill. Maybe. I got one look.
What year? I can't hear. What year? Okay, I'm hearing you. What Megubin. what lock ba? I'm look I'm going to take a muting. I'm not. Yeah. Fred. I'm going to take a muting. I'm not. Yes. Ana apoyo tutual meron apo panelist dichu magien guberu gi kero miloko matut kidong temo kupukin Uganda Matters magien guberu bulu ki bulu makum karni ikiet mitich miloko kwo ana meron acha kuman ngat moni mao yubu film pa Yesu ni ukela loga matut ibilogo ngat enuni owego tin woro tie ko padano iyo mena chel ana tamo ni film madit pa Uganda Matters be kiyup angeyo ni ka kiyubo obiberu gien mo betor chuny dano kong te kare malach ento obiberu la puny madit tutwale kwowa oberu gumaraj ni mwakaman wape ki kero mi wot mi chero na mugongo kana nene odlega ma ana lege ye i Christ Church ki St. Philip i Gulu City kany uno don wano yupeo kiriga beri ana tikin joma no po be worro mi o wana mugongo eto no wan wa yupe mi beru joma gien gubi chago te wot ka git kora bili mimi ukero ke joma gien gi worro mi chero na mugongo eto ke gum maraj la dit lobo katik kilok ni Ebola ti Uganda yani ni watiga jolo dano magi aki lobe ma pat tweru beru gien maraj ki wajo ni gengu loyo chango ci mok ma enu moko ni bene mok ma be kare duchu ma dano gore mi po pi Locaden Remo mi Uganda jemi maduong time dano maduong no ni chao dano maduong rojo gengi kwo gengi kum la chwech dano maduong ruate kilo wot gi mako lu rem manyen Uganda machalu lobo gengi no lim maduong mabinu kuno aki kama pat pe joma binu kaneno piny lo chat matino mati Uganda kan gengi tiyu chente mameru kero gi wego kero pa Uganda nyo economy pa Uganda ile chero malo pien chente madong ikar en mi Uganda Matters chente ne chente maduong ene yo achiel bene ti jomo kene mabene gito ma chuny gi yom ni gito enieno maleng dak gito kun giwajo ni gichere polo maka duchu dano to iwot en mini yen kichero kalega Uganda Matters kayini neno imwaga man lubaro ti maduong kay neno lubaro pakatoli wajo ni Yesu tima kwo Yesu tima kwo i an ki i in man lubaro matututwal mabeo kony dano duchu kono latin nyo bulu nyo dano muteki min yang ni ko ma wano ko en ni ye ma wano tikere wano ko ki Yesu i kwo wa dong meta ni wati ma wego en Yesu mete ki kwo i kwo wa kayini neno lubaro pa protanti gien gi wajo ni Christ our peace Yesu aye kuch mamegwa breaking the walls toro aria nyo tek nyo raja mai kwo healing the nation chango lobo mamegwa ma gien gu kwanyo man protanti kwanyo ki efficient ario apa wi angwen katoli kwanyo ki Galatian
ario apa wi abungwen ni oi pier ario man no tie ikin niglok ma kimero ne kichuni iye ka kiponyo kidano Uganda tika ko kamaraj ma chiel dit pa wel dano tie jo matino ki Bulu pasen maromo pier abiro wi abich tie Bulu mi Uganda an gena yedong lobo tika yenge kwet gitu twal gena yegen tika yoke to twal ke wall en meko matek en pien jemi maduong bino kemugen achuli kono bolo charo lok ni en majemo e kom yamo tore woko Bulu maduong magen gitika ko e kare man matek eni gitika nongo ne tek tutwal don weko ka wano neno e ko pa jo magen guto pene ye mamegi matin wano popi gi machalo Locaden Remo magen gubedo Bulu maguchungo ne rit kelu wan ka penyo la peny moni en ni wan mono watie ki keru mi chung ni rit kun wanena ti ya nyimma wano miro man la peny madit la peny enu ni bene dugu chen bot wan lu nyoro ni wan lu nyoro mono watie wachungo ni rit mi nena ti da wora ti mi kelo aloga iko pa Bulu wek Bulu gu ko mati da gunen mati ana wajo man ki chwe chwiny ana winyo wunu bedo ka miyo la bol mogo mabeje kum joma gen lupu iya yomi ye era miro wacho neni nyonyo pa mono en makelune social media ni unego wow ichan ikum lok ma ini winyo ke jime ma ini neno kai kero ipasen mimi achel ngol piera bungweno ni gopa apa yada toro chwiny wan ma wanena nyim pien ini bi ki gangi ni tina chero bon ngari ka winyo funy ka nongo rieko idugu manu ko boyo peko pachulian an pamero na lung nying dano but machalo kaga miro wa logo uno kowa we ka wano tiga karte ki jeme ma wano karte kere woko mi ponyo Bulu obed jeme mada pien Bulu maro temo jemi kita turu gi moye kana ki bolo yire kong temo ki doge wala rika yini bolo ka turu kong temo ki doge wano doga wano ka ngulo ero kadung tin wano miyo gin ma Bulu temo ki dugu ma yen uye Bulu pedok matwal pien Bulu makum karni pe ki kero en moni mamuno wajo ne resilient nene Bulu makum kane ka porro ki chel o a tego porro dong ako pero ma wano ti kerem ono be wanen ikowa ni waket ni ye mamekwa ikom la chwech utel yo pien Bible ki krohan tie ki la gam duchu ikum pero duchi kum la pen duchu mabino ikowa Bible ke Quran tiki la gam egoni duchu ero katien wano tinyo Bible wano bayo ko chen wa tinyo Quran wano bayo ko chen wa degne yungo makwo beru ti yone umme mitoni umme ko korro manope yape pero mabulu tika warrior pero Mario piene ni wano bayo yo pala chwecho donc kelu ngoy kowa kelu en jemi ma jui weko chamo kene wano ngoro kobi wi Bulu kelu en jemi ma jui ma weko chamo kene wano tin wa tol wa kering wa dene bien tin wa ki ku diku me kowa tuki bayo wa yu tiro me kowa manu wano pino wa yo pepiere achuli machalo kaka Uganda machalo lobachel mero ki yap wang mako chingi na Pire Tek lawu ana limu Rachel chi openya o latin
lokum diang pa chuli do o kwene chawela dirwor ana tie chane kina chuli ma tama be pebe maro bien an en neno do adek mi do ma para rio ana romo maka piera ngwen bi achiel an pa neno diang ya chuli pian una tiri diang ya chuli ki yago ikine maka piera bor wi abor piera bor wi bier piera bor wi abor no ana tiri ichawani wora ma onyogwok eno bedo ki diang nyowono bedo ki diang kome dong pere imaga piera bungwen wi angwen piera bungwen wi abi kitingo wa kitero wa ikema wan po waneno be pa diang wan po angeyo gwoko diang dong tim ka ini wajo ni an ene ki mia diang an ma dek wa bedi chara ti ku bedi tawni la di ruot ana beti mo ngo ki diang nganone inero na tek la pokore o karabe loko dugu deri nyabe loko dugu chente ikita bi tiu kere be pubi niaw dano an loka enoma ki ruoro ling chuai latin pingo itamu matut karo mwakanio pian tamma ini katikere eni karo mwakanio ana wayne ana tamu matut pian atamu na tamu wa pejo magian gi peke magitika deno chan amiyo yire la bol chitima achulu lanyo kere ngom kuna wajo yira way lo lany ngom me pilu diro muteke lo lany ngom me bulu magien ko me kamo donye ko gi madong gen peke nyuru yit gi chip mi tik matek mo wego madong gu dok eni gi neno me ngom dak chente an yet ngom ka ini charo dong chero matwal pidugo madonge pika nyo madonge gu dugu pi kom ngom gi madonge gu dugu lu tiji kom ngom gi chere got pakiri ino family magien gu charo ngom ke got emuni mai chawani dula chel tiga yopo batu dilu ma dip kuno kika namu kika timo jimi mapapat giena gi giti gatekeepers kay o bino gatekeepers e payment le tino eno magien gu charo ngombe ko ma wana chule wa cherien donc nino en mano wano cherro en waberu ka chel matim gamento gaon pitiga temeni uno kela loka loke kowa piano no piyo tin lo nyoro uno nyoro yo kilo nyoro e kiti mabe ke mi ke de kon ki bulu piyo bene twin bulu nyoro yo ki bulu e kiti mabe ko bet kere ero tin wano ruenyo pian piron wa twer don gore ka chel kirika ke wajo ni diocese achela chelo bet ki yob mamegi or legagi ero enuni pu bikeru moje kiti mauno moje mone chani no biberu tiene lo bar mi Uganda wajoni pero bana kilobona bulu chet gudok chen ka ngeyu ruba we gudo lobo em pien bulu leyo bulu ngelu ba we guchak tiu tik matek pien ni chakke iya chakki Bible teru matut kitima ko be obet kede kitima be ini ti kede wege nem diri yo mabe ero bulu pe kanen wego daga den mal dit Dr. Alfred Banya logo aneno from another angle ni dano matika lokki chunye pe paro bulu ki anyim pien neno ni anyim pa bulu timachol erana mero tuyo loka pona wajo ni dini mapapat gugir ruchu anyim pa bulo gugir ruchu neo pien level madini udonyo kere ibalo anyim pa dano ana loko la bon luor level enuni ubitiru wao machalo kaka ubitiru wao machala nyuali ijane pie urilega mukene ma ichinja bet kudi kwa pe no bulu tikenyo wacha ngwana big midi wo no ngeye tinini litino chero ka miel muguma
pinie en ku miel no ma kiri waro ba be ko ni ka obedo no teno tire ci way en da pat gin ana nyorni do ena ye gin madano ti timone orlega le ti no ruk mano la ten yago mu bedo no yamo tiga korto dude ruk malik ena ge cerro kede ot paruba ot mabe ki mulle lo te lega bene gen gi jolo ka en jode en ki luogi ka lenge wi bam ki logo ot lega dugu ka mu biachara kama ini cherry ye mane tiki kero I aki ot lega ni pegi kero yin la chan ma cha mo kene ito dong la chan ot lega mabe o chok chwindano ot lega pe ka nyutu yo ki bulu kara cha ma wano dono crusade gitie jime guni wewto uri lega tika tero wa kwene uri lega dugu ka biachara uri lega dugu gin minying madong moti gi pexe jime eni tika weko dano tika ruenyo genne kum la chwe pien ti pa endu diru ma pat ma gen gi tika doro uri lega ni tika ruenyo gen ki kum dano pi tika nyutu yo ki bulu tika ruenyo bulu o weko tin a nyimwa beru pexe weko mana na logo ki chwe chwin a logo ma biet pien wa nyeri mu cheri od lega diri dugu ki ich diri dugu ki tuo diri dugu man wor pe ini chatan ci jemi eni dong chuero idano pien ka dong latini dong in ma ini pireni dong logo in luni ini chatan pien od lega do nyuru yereni o cheri o lwenyi kum in de chatan pien in pe cheri od lega gi ini cheri od lega mo kene od lega ma ini cheri yen dong od lega pa chatan pien ka tuli gen gitiu ki yata ria gi keru chel weko po widano gen dong chatan en megi mo ne od lega mo na furu chakela wuni en ay dong od lega ma be ma da ma teru dane polo ruwenyo wow and yet system magen gitiu kere lu bulu ma do pod bulu pe cher od lega pa catholic od lega pa anglican kero en od lega mugu manien en kama dano tika ruwenye iye chilu tuwa ka wano loko bulu loko dugulajo karo kit mi konyo bulu we bulu gu nong pun ki kum ko palo Locaden Remo loko dugulajo karo ero uri lega tika contributing maduong tutwal ya raja iko pa bulu anapoyo ya rodana poi mada tamai ni lo kita nenen ana baje chon Doctor for when you doing it. okay sorry kita nenen ana lo me click the Isaiah ma watching beauty rises from ashes and what you can never give me reje mada right total sinung pamiero enuni we don't wait sing on don't prepare para miro wabeke exchange your mindset ni obabanda ni do ba mi abanda and abanda e don't latching go by me the way and no what here what check any we go iru tell man when go be in come along I don't want when they go need do tell me di bele again fully becket wa in this change of mindset okay I tell me you the band tangi gati abino bon mego dare Look, no, ma poi down a wing. Or more, 1 to 12. Loco, Mamma don't want loco to 12 more for lepe, for lock, no, a tamul, a deep reverend P. Paul, Yamaki, no, to look him a pleasure to 12. Dini, the car machon, no dini pair, no down there, repeat. You gonna to toilet actually. Olo no when you need money when you man
choka de luenyo kamunyo ke luenyo do kaka karma dino bino gene no tia wenyo da tia ripe ma dino kelo no ripe ma be to twal ilobo ma ke nyoro ke tan ne ko yesu kwere kera ke timu kere ngo da wa ripe ma be ki ma rio dong en ma puto wan wa dir ko do ki tia mata mata mau me ti matika me de ki ripo dano ina chi ni dok ana no ni kon biro pa dini lobo Uganda o timo be to kwal o no dan ka chi dan yu western region kon eastern kon ngagi puri to ma dini no biar ge takenyo ti dini nyaagir kombere yen mu nem gina chene keli lobo ngatu cher kamore no ni kuja dok chene ti ye en ko kuno chene yela ballo ka chene no ko dini cha ma yang chon ma ke ko ma ka pe le go bene no po punyo dar ma pula de da we ko ti no bene punyo lo nyoro we ko ti no no ko ti ke wari lo dini arrivo ni ka toli ti cheme no dini ma ka chuli ke ripe e to kwali ma pe de da ento dini do nyao ngaman chiet kama en no ye yom twin chiet kama en no ni lo ba en dok konya ma ben yin pe ro mo gengo ne chi o le ko dong lu dir ka ni ja wen kito yang chon re ran kono nga gi la dir alfredo ti ga lo ko bet kong dok pe ni chwal duonu bet pun pin lu dir ka ni ja tu me agrikan ki me katolik lo ki pun yu tieno kit ba yang ki pun yu wan kere kit ma yang ki pun ki lu tieno we un be do reverend we un be do father we down do papa we down do bishop ki war ma dit ko dini mera yeno dini ma ri dano ma mi war dino ko war ma pun welcome do kita yesu ba to pi wani nen ka lu tieno wa ben ku wa te wan be wa to te yesu ya da kombere wa tiki chen lobo Uganda ya chuli yo mo to pi wa kita yesu to pi lobo wen nga ma pe ki ya ta ria pa yesu ye chimuni guti mu tek ma be da me kelu yemi de ki nyu ba ma wa lwen o ya chuli lwen ya cho nya cha ni dong ba to git ka kenyo dini ka dini be pe ka mer ma ri pe o pur mer no pu en to lwen Ichero jumor chero luenyi kom kakamon jumor chero luenyi kom kakamon ma diru bium jemeno git ma pe areda ma wale ulu dir ka bija wen uchung kong til wa da ket me wa dina dir lokke gi twal lokki ki kamon lega ti ma pat par ki orche ka toli ki chene den lutini wen go bin ri pe win lok ko ba wa mi waro budok kita yang wan wa tikere lok ma po pe po lok dong lok di ma pe wan ana po e to wan ma mo ka te ke ju itar pa do po Ana poi mego. Lady Grace mi medio ne? Po viewers ana made dong ko lok ma po lok lok bukene part 2 meginity next week and I'll be contributing next week apoy contribution pa dan wen pa ran ke pa dan wen apoy Okay, kaya ramo you bet on where kid what viewers comment. Might think you bet. I'm here being about la bear. Listen. Afoya. Yeah. Afoya tuan. Afoya bedak mun wen pi funyo wakilok manyan. Lok ma doctor sario ni ki anko pol bulo. Bian no sidro lo. So put lo wan. Sorry, pa win. But John cha magulo ni. History man yang kacana an pangi. Pangi cha poe da mikiro lok makuma. So matin ni pa bi polum pa bi made ma pon. Pa bi made a tool pian lok ma pe ki kan. Ako ne malachian. Apoya da. Okay.
Bill Boromera Caesar. Ana foi, ano me made next week. Amiro mere mi example kira yam kita dini o kero kere jem ma peje mu fonyo bulu karcha ma wan dawni. Yen karcha no Bible pe ga or lega ken. Kacharo la bul me or lega marupe en brother Elio kwani endi tieno en ma no go tiro lo tieno lo dironi. Ene o punyo gi carpentry or lega marupe ni tieno marupe o kero ikungi. You were selling, you were carpentry, ma or lega tum, you go kobe kit kumber gitigi furniture company gi ma did. So I'll be made again next week. Ciao, let do channel for. No poi, madame. The bench here. Okay. Lady Grace, can I get a comment for viewers? Okay, Christian, get a comment with them. Lady Kisia. La kwan tin comment tin ma til akibod la tin ya mo maloni at Lady Kisia o wa gani hi ti kan wa forever lady. What you're the Mario ne be akibod Bernard Festo and what amazing information wa forever Bernard. Ma ka dak Bernard ye dak boyo dugo Otika wine and temo donyo ento peno ramo donyo. Sin pedangi come and don't just a panelist, huh? Okay. And no wrong conducting Lady Grace. Okay, madam. Chan Genesis, Chan long time. Wangi no turbine show for a very long time. And why thanks always for the good work. Working hard and smart is very important to our young stars. Creating legacies with great morals is key, and it needs holistic approach to introduce our youth. Christianity, to some extent, is misleading, especially the ones which starts from Monday to Sunday. Only prayers and fasting maybe will help. It's wrong. Okay, maybe Nikki Wayaki Johnny. You just go and pray, go and fast, and you even know abundance of Ganawati Loretin, but that approach is not totally right. And Kadafa Manda Kibat Okot Oriem, and when it just near and the Donya just joined from Regina Saka Station, Canada. Motki can't but wing Falmot but Moria. I'm Canada and beauty but Sasan Uchira. Kono Chira Collins. We're going to sorry, call Luan my right, my path. But and when I have just opened the live show, but I'm confused. Can you bring me to a class? No, don't take look any look any look mania one when poor and no matter to me summary getting on what you can always play, bro. Yeah. What time up to speed. You know why what tika logalo kum Locaden Remo, but when you're Nicky Bulu ni Tic Pire Tek. Ento one then the tell manolu Locaden Remo, Ubel Kede, Metigi, Idoptigi, Doc, Ma Guye Ta, or Ake Communique come la trade. Doggy, Nuru Kita, Rubarme, make way the Wajani, abundance, bridging abundance and needs through faith. You know, the mere what you
mix mer ba mi ni wa black ching mag wong jiro ba mi ni wa ka warวันแน่เนาะเพราะว่าลาญาว่าที่แค่นี้กินมาเปรี้ยวแกงกินมาเมียเสคิดดงว่าที่แค่นี้ไม่ยินรูบูรุคิดดงแม่นแน่นนี่คำว่าโมเบลour environment yeah more again มาว่าที่ดอกyeah okay Hello, two more. Doctor, brings us to the end of the comment. Bang I'm going to take the last word, Alfred. Last comments here. Take any more to add? And Matt Doc made a comment more what you need. Christianity at times is gonna misleading. Kaki very fasting, prayer can from Monday to Sunday per day. And it is not true Christianity. In an Yesu, karma don, ubedo a workshop Joseph, uti teaching, ke petie dini Christianity ki come pe wadio ne umiere bedi gina ke kan ilega ke kan umiere lega ki teach eno mi Saint Joseph be ki keroni and patron saint megina pa lu teach do you wang eno so gina kilija mago chake en kita la dir road ngomu kwe wadio ni eno pe gina pe kilija me ada nan wajo Mamiero Bulu king nyuti gini ni pegine pe kama ge ramo nongo ye puonye madi ginana wajo ene kan chabeta bin wa bin mede ki loki ene atiki loko kan ma amero nyutu kita wako kan chalo UK none district council gina local council no gitie ki gina ki wine multi faith forum manogi miu tam Ikarme development ki ngo gini tujuan eno ni gin meno yo menano ni tie riejo mogo ma dini ramo kelu ne me konyo don logo luku kita dong no ki gina kwere ki tiu kwere ana poyo men okay Rodi tiki gina mo mameda moderator ana poyo yeah gin ma ana pero metune ena ye amiro na kwangi kama Dr. Alfred Banya ugiri ye ni kawatamu ni minono bi porro ki polo ti wabi to ki kech mia cha weng mabulu cha weng no ti tango chingini tika ruenyo bulu ichawa ni kai neno ngo matika time Uganda ana tika biekone ni anyim dong po bi bedo be pien ngo mauti mecha biera rio emi kumanita mong ubi dugu ikwowa chi bulu amalu man pudwe mabich man dwe mitich bulu gip chayo tich bulu gu chak yope me gwokolo nyoro kitelo paju pogu weko porra wigi kita yoya porri widana yokulu ni wek kadong bibinu iri anyim ubinu nguki mano irne tie ma yope ni chake tim pidiki ana poyo tuan okay tamu Paul atamu awi no again yeah awaj megam manok tron kin ma gana dit ngom ko e puru lokoni ki dikon banya ban waj amer ma met lokino ni dini ma man mai alo gani briefcase Christianity magi wor gani briefcase no church mo mati bari paka ma jogo chende ki jogo aggressively la kuri dini inoni dan mirunge poko ne ki dini ma John ma yang warunge yo Anglican ki Catholic mano tie Uganda ni
in the matter, it's a commercial Christianity. It's a raising marriage and keyboard down. You joke a joke, endlessly. Atamni down me me pokukin Marione. Dini di pera entro dini mukane tira yejo waikane by their fruits you shall know them. Ginen no gani part. Town agir kumeno. Ana poi de twal. Yeah. Lady Grace do bordong atamno mweg o ya gike me yub dwagdong yu bore wege loro. Okay, moderator, apoio, down, apoio, panelist, when, conducting, there, lock my bed to one. I know where I am, I'm on way, I'm here on that class, with Jack Pan and Jimmy Carna, chain. You live when you bear my bed. I don't want to be made a keep part two me and Uganda matters. Keep on be next Wednesday, go never there. So we made a keep part two ne and apoio down when both a bear apoio. Thì cho các bạn nên muốn cho biết biên này. Poyo one. Good what you like, but Lady Grace. Loro.